Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Chers compatriotes, comme vous savez, dans quelques jours, les Comoriens vont fêter leur fête de l'indépendance, 50e anniversaire de notre indépendance, arrachée unilatéralement par l'ancien président Ahmed Abdallah Abderrahmane. Je pense que les Comoriens ont décidé d'être indépendants pour décider leur avenir, leur développement, leur infrastructure, c'est-à-dire leur éducation, la justice, la religion, tout ça, ils ont pris l'indépendance pour décider eux-mêmes. Malheureusement, on n'a eu que des voyous, la plupart, bien évidemment, des criminels, des assassins, des mafieux qui n'ont rien fait. Et là, ces bandits qui ont le pays actuellement sous le patronage du criminel Azali Assoumani, qui ne fait aussi que tuer, voler, détourner, emprisonner, mépriser les Comoriens. Il a décidé aussi, comme son habitude, d'inviter des gens et à travers ces invitations, il va dire qu'on a dépensé des millions et des millions qui ne seront que dans les poches de son fils et sa femme, Abari et Fatihou, dont sa matière de base, c'est de voler. Alors, je tiens à informer ou à tirer une sonnette d'alarme que tout dirigeant qui va être invité et qui va se diriger aux Comores, il sait très bien qu'il n'y a rien aux Comores à cause de ces bandits. C'est un mafieux qui veut aller là-bas, aller voler et gaspiller. Vous êtes au courant que ce voyou, ce criminel, ce dictateur, ce putschiste Azali Assoumani n'était même pas capable d'offrir de l'eau potable à son peuple. Il n'est même pas capable d'offrir de l'électricité. C'est-à-dire, les Comoriens n'ont pas accès à l'électricité normale. Ils n'ont pas accès à des hôpitaux, la santé. Voire à Tanzanie, l'île Maurice, Égypte, Madagascar, tous les Comoriens se soignent à l'extérieur. Pourquoi? Parce qu'ils s'en foutent du système sanitaire, de l'éducation, de la justice, et rien ne va dans notre pays. Aujourd'hui, j'ai posté cette photo, cette image, en disant que ça, je l'offre à ce criminel Azali Assoumani pour qu'il voyage à travers ceci. Vu que c'est un fou, la plupart de son mandat est passé en voyageant dans les avions. Et ça, c'est honteux. Je ne sais pas, vous allez venir dans notre pays pour faire quoi? Nous n'avons rien du tout. Et on a eu, Dieu merci, la chance de faire des études à l'étranger, c'est-à-dire on a vu comment les autres vivent. En plus, dès notre retour, quand on a vu que non, soit tu sois hypocrite, soit tu te tais, nous, qui ne sommes pas des hypocrites, on a décidé de quitter notre pays. Donc nous sommes à l'étranger, on voit comment on fait les échanges bilatéraux, le commerce, l'éducation, tout ça. J'ai vu ce que Qatar a fait en France. J'ai vu ce que la France a fait en Égypte. C'est comme ça quand on a. Mais depuis qu'on est là, l'alliance franco-comorienne, c'est fini. Donc, si nous sommes en France, nous voyons les relations des autres pays. Qu'est-ce que les États-Unis ont fait en France? Qu'est-ce que la Russie a fait ici? Qu'est-ce que la France a fait en Égypte? Qu'est-ce que la France a fait à l'île Maurice? Qu'est-ce que l'Angleterre a fait? Tout ça, nous avons besoin aussi que
nos dirigeants fassent la même chose. Ils discutent, ils négocient intelligemment à la place de leur peuple. Mais ce ne sont pas des voyous qui vont manger, faire des images, des photos simplement. Actuellement, il n'y a pas de carburant aux Comores. Et ça, je vous l'ai prévenu, ça fait quelques jours que vous êtes en train de dire que l'Iran se bat contre l'Israël. Mais vous n'avez pas compris que c'est vous qui allez mourir avant. Donc, je tiens à informer qu'il y aura des bandits africains et des bandits occidentaux qui vont oser venir dans notre pays en disant que nous allons fêter avec les Comoriens, il y aura l'armée, il y aura. Ce n'est que des voyous, des bandits qui vont aider, contribuer au détournement des dettes, des biens et des richesses des Comoriens pour montrer que Azali est connu, il a fait montrer le Comorien. Et ces imbéciles qui les soutiennent vont dire que c'est Azali qui a fait que notre pays est connu. Il est connu sur quoi? Il a fait quoi? Il a fait quoi pour que notre pays soit connu? Quelle de méprise, il nous fait honte. Il ne fait que nous honte. Partout où il va. Nous n'avons aucun avion. Allez-y voir à Roissy. Les Comoriens qui vont voyager là. S'il y avait des gens qui ont leur tête sur leurs épaules, ils auraient dû se poser la question. Mais ces gens-là vont payer combien? 2000 chaque personne, tout ça. Donc, personne ne pense, personne ne s'inquiète de cette situation de merde dont ce voyou nous a mis. Il ne cherche que des criminels, des assassins, des officiers, des mafieux. Là, ils vont dire qu'il y aura l'armée, je ne sais pas de quel pays qui va venir. Ils vont faire quoi? Ça nous portera quoi si l'armée vient fêter, vient danser, va faire... Ça nous portera quoi? Bande des hypocrites, bande des idiots. Nous avons besoin de l'eau, de l'électricité, des infrastructures, des routes, des emplois, de justice. C'est ça ce que nous voulons. Nous n'avons pas besoin de n'importe quoi. Calculez les billets des Comoriens qui voyagent. Ce sont dont la plupart, et pris par les compagnies aériennes, vous devrez les récupérer. Le fait que la plupart de tous ceux qui sont malades voyagent à l'étranger pour se soigner, si vous avez eu des têtes, des cerveaux, vous aurez dû les chercher des médecins, des spécialistes et leur donner ce qu'il faut pour traiter vos familles là-bas. Donc l'argent des hôtels, l'argent des billets, l'argent tout ça vont rester dans votre pays, bande des imbéciles qui ne comprennent rien du tout. C'est ça ce que nous souhaitons. Et là, on a pris encore une fois cet ivrogne appelé Msaïdié pour gérer la fête de l'indépendance qui aura beaucoup de délégations des hôtels. Ils ont pris les Jeux des Olympiques. Au lieu de donner un jeune qui comprend, qui est courageux, ils l'ont donné à Mohamed Ismail, l'ivrogne aussi. Maintenant, ils vont donner quoi à Belou? C'est-à-dire les Comoriens. Vous n'avez que ces 3 enfoirés. Vous n'avez que ces 3 criminels, ces 3 ivrognes pour votre pays. Vous avez des docteurs et maintenant ils vont dire on va faire des conférences, on va faire ces docteurs-là qui vont dire on va faire des conférences pour expliquer comment on devait... Mais vous devez faire des notes envoyées. On s'en fout d'une conférence chaque jour pendant 1 an. Il faut que vous vous réveillez. Amenez tout ce que vous avez dans vos cerveaux à La Haye, à New York, à Bruxelles, au Caire, la Ligue arabe. Il faut déposer des dossiers, des documents, montrer que vous êtes vivant. Mais vous n'allez pas rester. Il est docteur, il va montrer comment est l'agriculture. Il est docteur, il va montrer. Il est docteur, il va montrer la politique. Il est politicien. On s'en fout. Il faut que vous bougez. Vous avez laissé le pays détruit par un voyou. Vous ne montrez pas. Laissez-moi les insulter. Mais vous montrez que vous avez quelque chose dans votre tête. Parce que si moi, aujourd'hui, je parle, j'insulte, parce que je sais comment on devrait faire et ce qui est en train de se faire. Faites quelque chose. Soyez utile avec vos diplômes. Montrez ces gens-là que ce n'est pas comme ça qu'on travaille.
J'ai montré ça au tribunal de Paris. Je les montre comment les aéroports devraient fonctionner. Je ne cesse de les montrer. Le sport, tout ça, c'est la religion. Mais montrez-vous. Vous n'allez pas rester comme ça, écrire 2 phrases sur Facebook. Allez là où il faut y aller. Montrez aux gens. Entrez dans les télévisions. Envoyez dans les ambassades pour qu'ils sachent que, attention, ces peuples nous montrent que nous sommes au courant de ce que vous êtes en train de faire. Montrez aux Émirats que vous voulez acheter notre aéroport pour prix minable comme ça. Vous avez discuté avec qui? Vous avez su qui ce voyou a volé notre pays. Vous voulez le protéger. Après, il vous prend tout. Vous profitez, vous faites des chantages. C'est ça ce qu'il a fallu qu'on fasse pour montrer. Mais c'est pas entendre. Le 6 juillet fait 50 ans de l'indépendance. On va chercher docteur, il va nous montrer. Docteur, il va nous montrer. Docteur, non, on s'en fout. Si vous avez quelque chose, il faut le montrer. Il ne faut pas qu'on vous attendez jusqu'à un vieux. C'est notre pays où vous n'êtes pas aussi des Comoriens. Dites-nous si vous n'êtes pas des Comoriens. Et laissez le pays pris en otage et détruit par ce voyou. Si on vous vole une voiture, vous allez laisser le voleur partir avec votre voiture ou vous allez courir derrière lui pour dire « Donne-moi ma voiture. Tu vas où avec ma voiture ?» C'est comme ça comment il faut faire. C'est comme ça comment il faut faire. Quelqu'un qui a tué vos familles, qui a rendu vos familles des mendiants, qui dénigre vos villes, vos villages. Et vous restez là, vous ne faites rien du tout. Soyez utile. Quand même. Vous êtes allé faire des études pour voir votre pays volé par des voyous comme ça. Honte à vous. Et là, quand on se sacrifie, on donne l'argent, on fait tout pour récupérer notre pays, à ce moment-là, vous allez nous saouler. Moi, je suis Comorien, moi, je suis spécialiste, moi, je sais faire. Tu sais faire quoi? Tu sais faire quoi? Tu vas nous dire que tu sais faire quoi? Tu as su qu'on a pris ton pays, qu'on détruit ton pays, qu'on a tué, qu'on a volé? C'est ce qui est important d'abord, c'est de comprendre que là, on va droit au mur. Là, on entre dans un tunnel qui est infini. Ayez sentiment de votre pays. Défendez un peu votre pays quand même. Justice prise par des voyous, des voleurs, des médecins qui ne connaissent rien, des professeurs qui ne font que violer des bébés et des enfants, des imams corrompus, l'armée qui ne fait que tuer leurs frères et sœurs. Le pays est détruit. Personne n'ose dire la réalité, la vérité. La diaspora dénigrée, volée, considérée comme des vauriens. Or, c'est eux qui font qu'il y a des Comoriens qui survivent. إذا حبيت أن أقول للجميع أن العيد استقلال جزر القمر 50 هذا 50 سنة مع الأسف الشديد لا نملك شيئا. نحن نندم أننا أخذنا الاستقلال لأن الشعب يأخذ الاستقلال لكي تقرروا إرادة ومستقبل دولتهم، لكننا بالأسف الشديد أخذنا الاستقلال وما رزقنا إلا جهلاء وأعداء ولصوص ومنافقين، وعلى رأسهم هذا المجرم، هذا القاتل، هذا الفاجر المجرم عثمان الغزالي الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينتقم منه مع أعوانه طبعا. وهناك رؤساء وحكام الذين سيجرؤون أن يأتوا إلى جزر القمر لشرح أو لحفل هذا العيد الاستقلالي جزر القمر 50، ولكن أسألهم بصراحة ما هدف مجيئكم في جزر القمر؟ تريدون أن هذا اللص وهذا المجرم هذا المنقلب عثمان الغزالي أن ينفقوا من يبذر ما بقي من نقود من أموال جزر القمر؟ إن كنتم أصدقاء حقيقيون لجزر القمر كنتم تسألوه
لماذا تسافر كل يوم يا عثمان غزالي؟ ماذا فعلت في جزر القمر؟ أين المستشفيات؟ أين الجامعات؟ أين الوظائف؟ أين الأمن؟ أين الاستقرار؟ أين المحكمة؟ أين طيران؟ فستجدون أنه ما فعل شيء سوى القتل والسرق والتدمير. فعار عليكم يا حكام خاصة الدول الإسلامية والعربية الذين تجرؤون وتقولون أنكم تحبون جزر القمر. لا تحبون جزر القمر بصراحة، وآسف أنني أقول لكم أنكم تساندون لتدمير جزر القمر. هذا المجرم قد حكم جزر القمر أكثر من 16 سنة ولم يفعل سوى القتل والسفريات والتدمير ولم يفعل شيئا. والشعب القمر تعاني من الفقر والجهل والظلم ومعظمهم تغرق في البحر. فأرادوا أن يسافروا إلى دولة أخرى للعلاج أو للتعليم أو للوظيفة أيا كان. ومع ذلك تعلمون تماما أن هناك شباب جزر القمر قتلوا على يد أسلحة في الوظائف ومعظمهم في الملاعب ولم تجدوا أحد أي حاكم يقدر يسأل ماذا يجري في دولتك؟ أليسوا من القمريين؟ أليسوا من شباب جزر القمر وهم المستقبل طبعا؟ لا، ما في أحد منكم. وإذا جئتم في جزر القمر لم تسألوا لماذا لم نجد أو لم نرى النور أو المياه. لكن جزر القمر معظمها في الظلم، مثل في القبر، لأن هذا المجرم ليس قادر لإعطاء المياه أو الكهرباء أو المطارات. لم يفعل شيئا سوى القتل والسرق والنهب والفتن. فعار على كل حاكم وكل رئيس يجرأ أن يقول أنه يأتي إلى جزر القمر ليشرح أو ليحتفل لعيد استقلال 50 لجزر القمر. فنقول مرة أخرى حسبنا الله ونعم الوكيل. الآن تعلمون تماما أن في جزر القمر هناك أزمة للنفط بعد أن تأخر أو بعد الحرب التي استغرقت 12 فقط، لم تكمل أسبوعين، وبدأ جزر القمر تعاني لأن ليس هناك شيئا ce qu'on appelle manque du carburant, du gasoil, une guerre qui n'a même pas atteint 2 semaines. بدأ الأزمات. السلام ورحمة الله وبركاته. إذن هذا ما حبيت أن أقول لكم جميعا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ جزر القمر وأن ينتقم من هؤلاء الظالمين. المهم تعلمون أنكم ستحاسبون أي حاكم أو أي رئيس سيتوجه إلى جزر القمر للسرق مع عثمان غزالي لتبذيل القليل الذي بقيت من نقود جزر القمر. لو كنتم أصدقاء كنت سألتم ماذا فعلت يا عثمان غزالي بعد السفريات أكثر من جميع رؤساء العالم، فسيقول لكم هذه جامعات، هذه ملاعب، هذه وظائف، لكن ما فعل شيئا سوى القتل. فحسبنا الله ونعم الوكيل على كل حاكم تعاون وساعد هذا المجرم هذا اللص. لستم مرحبين. No welcome, no greater in جزر القمر in Comoros Island. السلام عليكم. السلام الحمد لله. السلام عليكم. تامي جامجان تامي زمنا روانو. فلستم لا أهلا ولا سهلا ولا مرحبا بكم في جزر القمر. ابقوا في بلادكم. Restez chez vous. Ne venez pas détruire le peu qui reste. Ce voyou n'a rien foutu dans notre pays pendant ces mandats, pendant toutes ces années, à part voler, tuer, détourner, dénigrer, emprisonner. Donc ceux qui vont venir
كل حاكم سيأتي إلى جسر القمر هو مجرم مثله. C'est un criminel comme lui, c'est un traître, c'est un voleur qui vient profiter. Et si vous venez aux Comores, il faut faire le tour pour voir le soir comment les Comoriens sont dans le sombre, dans le noir, comment les Comoriens souffrent. Vous allez comprendre que cet imbécile ne fait que détruire notre pays. Kwezi watukufu, Hamadi namna mjuao, le fahavalu la msaidie hariha nikiwaze dhamana za usiefeti hariha wajao wajeni wenji kabisa waje wa sherehi mahamigo mitano yode namna rogoza nikiwa watu wa lazimu kezini kwa wale vina wedi wandu atowe papa engianu majindu ya lona kili kwa ya jusubitia pale mjenu japo nsiju ya mahamigo mitano watu mbia shida wa halikoli hautere haumbarugo ituka yonti shawiti na ulaba na wanyami basi yabo ngaba tuko ubuha mafahavalu na makatilu wambongo wacha wandu watuko ubirilia hizo mali zantu zitwashonga baema laba ne machui ya Komori watuko ucha wandu watu magari nije magunzi garenda armo feti shakabati utuka butaya rambue zilio riundana na bahatiri twashioni no wazaya mbona walibendo ya wahifadhi renderi somo kwa dara soma rijabo riono kakarna uja ubaki harmwenti yori wone ushenzi na una haramu ripashi ya rijarmu zenti za wandu tiono ezenugo katwari yafanya Faransa yaudi ambao maswali huna tabaduli yode namna ya ushaje ndongo singa jomfanya ni tere singa jomnikani singa jomfanya la pitali ja useno tiono zenongo Angleterre yafanya Maurice tiono zenongo Faransa yafanya Egypt yode namna wandu waluna akidi sharantie Komori juha embaruga ya Faransa de Alliance Franca Comore Alliance Franco na yuma halani haonda mwede mwanu mfinyom lewe mfeze mfiyom di bumada bamati ene ya Alliance Franca garjo koni kweze katene tete pula Alliance Franca yede baruga ya hanya ya dungabo wa mdende ni wa mezi nujoka utabiza basi ya pwendeshe ya sistema kiloti ya hobolozi reta abongia basika utana behindi emagonzi yome umejeni hatu na modema prepare tenu ya bide neze kasketi njemfae banga mjoka uta amade idali heji mbalo mode matitu enge itoka amade meswiri naona mrumshe mruma ya kamade hare mwani ni AVC katudisa hata abiata ambibana mjoka kufanya jema bana kufanya hale meoba hatu tuomu sizoni katunda doktori endana nge doktori wazina yamba baitwari o arabu Dr. Bungalo wanabuzi na magonzi ya mrenga jamba wangalia hapa wangalia wala ta basemza dola hamba kana fanya hata ya juhu beka haba kana mnayo hata maudu ngamjotsinza ripi yadi yangewa Komori wanu walona roho bahidi za tufanya shanga mina risala muhimu na njoni mbeshe nyinyi wa Komori bana kabwana zijomba na wana kafara waluharuma wana forumu na waluharuma wana grupu na wana komateri wadunga mbaba ne problema farengu la piso ane problema farengu la piso amo mchibuni banu une fois pour toutes nimwambie ni yaukani ekanga mazonsi pari jola pisa banu na mode mwambie wa baba hanyu owezi wa baba hanyu no wamezi wa baba hanyu no wajomba hanyu no wangwa uma hanyu Nondosha hanyu warenzo rahitwa nowizi no ulaba bantina wala pisa emwishi eni mna haram ujoranti wandu warenga rotungo wafira no warahitwa no wafunga no watowa muhazini na utorture wandu na wihibeze milioni neze miliari ujoranti wao haja hambangu wanzu yambie fakhari ukana utidola pisa shaka tuambie wao kana mretu uwa na mreto witi na mreti banga mrendo nayi bayi uwo mshenzi zalani mshenzi de mania subiti ya jambo kwa madizo sheka we mru haki ya bongo antoni daze shaubuliye emana nyuho yende ya we mru yafe yende ya hibe dhahabu yende ya hibe mtusi ya hodi mwandu ha izo antoni buliye wadufanya hizo anzao ekenga mwanzo watila piziwa ekamdunge na familia he mwanzo itila piziwa bahimdu wambiaziya shaka mna utobulie mafahavalu ya weti ya wajomba hanyu wa baba hanyu wa tata hanyu wali ulili wananyasi wafe wali fungi yo wasaya wali hidiye wali dharaulia la fungu wa watileziwa ngamruti yo mndu ya fira ya fiole ya hiba ya dharau ya rahitwa ya hiba dhahabu da honi mawandu ya hiba mtuzi ya hiba tiwa kamtusubuti mawabe atano ngo shawana problema hode malapizo mnyimlida nyina ubo wa shenzi wa mati nyimli na nyina ubo shenza mati kanga manzo atila pisiwa na mwalimu waziba ngasino wa baba ngasino wa jomba kasina ujoda wangari yangure moya zadi koti ya ruwa ndo hifano fungo wandu mla pisa haina mbaba
yaoneza hunda Aiman, yaoneza hunda Fahadi, yaoneza hunda Babale Salimu Mutu Faina mwana hikima watsono za chizi wantu wao totari ulidio yaoneza jiri mbene za jiri bahane za jiri koni yaono wantu watsoro mbona pia bure burwa Fatima mzesa ili tu mwana mshwangu mtukufu ngutwanza ngela rinyongu yashindo hakafaransa yashindo nguone namna zensi zindwa jize relation mtujira mwede mwarige walevi bo mafafa no mabazi mwede masome mana matsoda masoma yiti masome namna ya ufanya hazi bo shenzi zintobia za kishenzi de manani mwambia one wallahi kitibiri bahanu kama mwono wako more namna waliyo ekega mwono wako more namna waliyo efura muna uliberu karijibi wao yatuko sinchi wala wangu waulidiwa watosubuti wala wangu wafungiwa wala wangu wahibiwa wala wangu wadharau ije diaspora yo sakomore namna itrete wao ama washenti chana izo pale bale bayo baba wao wabona mbaki banu matubise usiku tima kwa tatu kitu aba nembeza kweli raka zichacha mali biengizo hali haina mreda bali wewe mabahane mabuya hepia ize malisa huwa komori wafanya oneze credit indini pia wazifanya wao gezi tuwenda haruma bie zanfi basi yasi hula enda namkope banjo moriani wala chuko wali wache bani mimi tisi sita haruma konti yangu banu tifanya découvrir banu tirengeza he mwana banu kamchuka ucha wacha huno telefoni ndaikiba wala tidemenaje wala jamtu wadumizi wa ndo zenyu basi tonkondo pia kwa bala kwa jaka ulibaraha wanishughule majungune mapito wanabango ngobeza mapito ama wandu walisembe majaya aina pa irondo shindo ni kwa tuwita ruma mapito aba sana na macharikani kwa wabache yao banu kambugoziwa na wenda mwa michi ngambugoziwa ne zongoizo banu wenda mwa michi bahi eni wanzo mjomba awe mwana mshwa au mzata hayati vumbulwa nende mwambio kana ziyo witi numa la banda bimtu kamba kampara wandu mjempeta ma independence engenyu wandu mdona roho kabisa tusubita pale mjeni ujabo ntijua banuka bwanda lona nyumba ekasa papa mramba tina kusubuti ndalike mru le nyumba keti ya para mjeni enti ya communicate ya para mjeni bo malaba mati egazwali hisa ti mafoto banu na erwayo banu wandu himi mirondo hata yole mbandi ni ya juzi basi ngapo hazenga code union de continue enga code union de continue ntujwa banu o wajokaje machiya abonge tikaza mwa yeli banu ka ntishe mna haramu mshenza tabani tena jamba ntila pise bo wandu wala pise au wandu warahiswa wandu wafunga wandu bure wandu watondu muhazini wandu madhalimu wandu mafujari wandu makatili na mmonele chali kwa la magari ande magari yanzu yatemba mafura ya hisi mafura ya hisi ino magari yanzu yatemba mafura anduwa unaweza aeroport namna zilio anduwa unawe shirumbi anduwa unawe namna ubinadamu uyenshio litsochali tsohelele ya washenzi basi wakutona genzi hapo ebanu enti nuke jahana mundu ya soma au mundu mwenza akili au mundu mwenza zakati msaidie na belu na Muhammad Ismail omne majindu ya lubanu ya tona haya ya tushinda ya wahala pitali ya tushinda ya fanya likodi ya tushinda ya fanya izini ya tushinda ya fanya tere ya tona ataro goboti chubanu ya shinda fanya shawiti basi na ulaba basi majindu ya tona haya basi wakomori bayikomori basi wabwadaza babanga tukanaenda ama gonzi ya toharuma magari karenda ruma fete de l'indépendance fete ida ibi bo jinga ngama fete hindi bo machui ngama fete de l'indépendance ya 50 ans mabani yanyu tsawo warengeze ntinga sina mahamira rumine waisangwa na izini emishahara iheya ngwaonezela pitali waize kuneze buzi na Ethiopia warengeze mfiwa zitia rumwe zisima na Ethiopia ini utokanza lefi haina kati mrajenda shodo kujo ntamsi yode namna ranzo nti Afrika ebo omalaba mati wanakari unomba iruri ngari ndo majiri ngari ndo majiri ele wanatungwa somao shano ngari msini yaoni engenyo ndo ndana akili kabati mrajenda rumafeti yabo sho unafiki wa hanyudo tukoka jalahan unafiki wa hanyudo tukoka jalahan ikari msaidie ngodi yani kwefeti yado ujere na bakaba tukoka wajeni wenji entinge tukukana tengwe jinji ewanu wachini la wabona ewanu wachwa tsaenda rumwezi yatu ngwajwa tsaenda rumwezi yatu mafundo anu pia no wandu wafukabati womboti chao uraba izo magari anwa ndo arige macheshi wa komodi na mapresident ngwa tuwaone ngamjwa mapresident wa bumbula wao wandu wachao ngonu wakati komri akaido yakanyembeza magari sakai
wajeni warengo ne mara isi wachao yabo wangu warengo wache wangamize mapesa na hoteli mapesa tiyo yachana mbakana enti hatunge tuka uone haswa afienti hatunge tuka utuku aina usiku mtoto mtoro wa shensi au kana ina mtoro ikawa watu hibeze malado mbaka watuka uchawa jeni ko titu enti ke tuka utulu ngetuka utulu udona achana na tu mafiti ido bo machu aina kati wanzo wa hibamadi hapo mtoro mkana enti ke tuka utulu komori katushindo ramu katushindo leo katushindo hisa za lazima e president wa ngo tuko chata hindi ni komori titona maji tona mwenje tona msomi tona mnono et on va jouer à un rôle de comme tout le monde est quand même pendant 50 ans. Qu'est-ce que vous avez fait pendant 50 ans? Bande de voyous. Qu'est-ce que vous avez fait pendant 50 ans? Vous n'avez pas de l'eau, vous n'avez pas d'électricité, vous n'avez pas des hôpitaux, vous n'avez pas de travail. La jeunesse comorienne est inondée. Est mort en voulant traversant dans la mer. Wafu barini pia wasa wafu wadiswa sumu wasa walindo chao ibanga mpara wa jenu wajua nende bo msaidie mlevi wani warenge ntitwa na majitwa na mwenje wani warenge mnamwiti mumtuje wani wamekana ngodo yafanye piscine na kunga ona tere hata kwa tushindo limemba kutu ngodo yafanye piscine emo malaba mativo mtoshindo fanye arodu itota majitwa ta mwenje mtoma capable zema chizatu pia nezema lizatu bo malaba mazi ngezi tungwenda romantizi roche wanduwa pashia walibi mapesa kwa bidia rumshie komori yao wanduwa pashia wanduwa renge loteli ya mapesa joro mshia komori yao bo malaba mazi chana bumtuju na nishemna haramu mshenzi ya jemani ya bengo la pizote na jaon kam no buli wajomba hanyuno wababa hanyuno watata hanyuno no wende wadu hiba arumenti ya tuno rahitwa no funga wantu alafu mtu mdamba shawa ne problem wa heula pizza nge problem ya zali kam jayona enu tuamba kajaona problem ya zali shaho no kanga mlapizo basi kajaona ulwa wa hafa kajaona itabwa maji kajaona itabwa mwenje kajaona ze biezani kajaona itabwa lapitali kajaona itabwa basi wo mshenzi wo mna haramu mna haramu utosubita jama jamba kana faringu la pizo utuka unabengo la pizo basi abona juo katire mama tano ti uliliwa ti fungiwa ti hibiwa ti daraulwa ntina maji ntina mwenje ntina msomo ntina mahakama ngengo tojo nantino komfukare asumana madi panti ya zirenda o ujo ulisegele wamekana chaba nula pisa wona mlapisa wona mdurudo wona wala pisa wona lapisa tuto lapisa alafu ya bomba udunga mtuko utamwende bado kwa magari ni garanda nwe fete internet fantastique sina mama ko mitsano riwasuli masuli da kuba malaba mets ocho onondo endazimele chimbo la holi labo tiji mama de Yusuf tiji lo dobi ondwani endazimele chimbo la balla chimbo la ndabolina karja wasuli bahanu uri angamia Allah ikairengeri ndari kama koloni bari jo karika wazungu au kama sila karitima sila mkariti wazungu innal munafiqina idha qamu ila salati qamu kusala yurauna an-nas wa la yadhkuruna Allah إلا قليل مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء كارتي وزنقولوا كارتي ما يسلم الله بس وانا فيك بس وانا فيك إن رجزة لجمع الله كان ريواسولي سلام سليمينا كيارون كقول ريواسولي ده يوم بيانو كريواسولي وواسولي موريس وواسولي سشيتي وواسولي ودزنتي زلوات تاوا بكرة ريواسولي بان إن رجزة لجمع الله إنجي عمينا عم ديز أبغى تجوريزي كل جاتو كذي واتن ريواسولي كارتي ريواسولي بانوا Kairo wano makolini ranasi yenda ila ndungwa biwa ndwa tulo la wadungwa boka walola tiviro mabani ya walola pia ngabo walola boko wafanya accident ngo hama pasha bisile ndeliwe babo ndo walola wasikiti hao ndazi ile jiwe ile bakarja wasili bahanu rifu pia akawa liko ninga ndonda sirikena la pitali rikena liko lirikena msomo rikena unono rikena mahakama rike wanadamu kartina ndo raunde katima jitu tuchukarika wasungu bo mdo toka ku yenshindo duniani kuko na lapita lingulo mbahi ndungu vayon ndungu yenshindo ngena maji ngena mwenje ngena hizo ngasino ndo na mpare mfaransa jana ngene tibo malaba matibo mtoshid barugo serikali za hone fwaza lienda warondo warondo na masafari ni dawo wanu yachoko tukutire mafoto basi aina katoba Facebook mafoto nkomori wantu yaone lapita litayinu inu hisa ngabo dikolita inu ngabo indinita inu ngabo indinita inu yafanyo iyo lizo wakomori wantu waone bomala ba matisha wakwatwa wadona ushenzi na una haramu na ulaba ntibili mtu nduju ebano mumona nduju boyaka heda jana mara zina alikenga mjoyi wona akaheda maikale jana mara zina alikenga mjoyi wona bano ndo kaza kifu
e mwana du jujana boya ka tijibala kula ila polisi na hivi Allah tukaenda maikale mara zina katika mjo iona bana washide ende kuzunguliwa majeshi ngotofikiri ile amvio wakati kwanza iwe kanga upepo na mara zina katika mjo iona bana ni mwana sen belu yotishangata ha amtoka kama mdu ya pashamvio nzo ida kuina mnaka wenda enda kaona jeshi mara zina katika mjo iona bana Tamba mboni ba wewe yakabani wenguru monti haina katiri jowlidi wali jofungiwa kamtuko wone mshenzi wewe kandi hapulwa yache indembo ikopulwa hawola majo wandu abungo pulwa abo maudio do tuka journalist hu nabo ko mori wa journalist wasoma na izo sonsipi shemba inu de ko jate dorongo e mwananya yasoma Abdul Wahab wali wazira ringwa fungwa wapulile le purunkulinu linda lirongo hodin linda le purunkulirongo hodin ida idio e magarita yao na mwana kabati essence na mwishi Iyo madeheli mwanao wajibu rimonese za shelewa letasila lelo mfumtsano tarehe 25 ya homwezi wa juin ukana mwanao daula wahafiliha na mafiti ya feti kao wanansi wafao wanansi wakozao sainu kodhoma na wadaula ufikiri yo suala hamanda linu ya ukaeba nungari yoshio je ukana inu mwengoni mwe muhayati wa mwanadamu shamu aminu kaneza wahafilisha de feti kao urtodwa ndora feti ndini shaha mande heli monao gasi haruma Mani mwelese ni hedu bawondo na kanzani mwelese ni lichaliko Taibu landi sazinde za shele waruma letasila lelo waruma umjiwaisi wa moroni yenga monao amade heli Kejashinda ita stoko Okay, wumruhindi. Wido journaliste mdongozo. Wumwinsi, c'est un voleur. No do urongo. Mroi horoa, asikuria. Bahi imara zina galini mwani serikam kamjona bane emahala de bien darengwa. Watu uringa mafoto basi watu do ni soko mudu. Shaimani saiba numwana. Mabunchilio ya kila be namna inu wala waya watu do tire mafoto. Shaho jambi waya isa wa nyumba tsainu, waya isa fanya nugo tsazinu, waya isa fanya nugo tsazinu. Kabati mdu. Kabati mdu usubuti haba uswandu wanu hamba rugu za lazimu na mwimera zi watukufu habari za Komoro basi Belu jana enamna ya kawaida Allah tallah ikamtoa atasika msikini ibanu Belu kujurenga retreti ibanyika mji hozwa nenti muonekana kazi muifanya na msiyedi ngosi mbuliensi irengoni wandu aji Shaina bahanu ile namna hiyo. Haina bahanu Belu msaidie. Hata watoto hizo ambao watoto hizo wanaendao banangie tiba singafanya hizo wanzao. Nyezi mkunge yao. Bai tika ujani mkazizeni bana. Abunga watu ambao ngo balo drone je imilize feti watijo kamndura tendeni banga watu kwa ujawa jeni wonsi juu ensinge tuka ukajau na mtulidie. Tungo za kijinga za kilaba. Tungo za kijinga za kilaba. Gono e bwana wewe ministre des affaires étrangères. Utotire mafoto cha kartu na tampana ko oli on négocier diaspora o wasaidia des biens pour oli on négocier ou so heji oli on négocier. Non. Mafoto basi wadonikana makritasi daila wala yamba ukana ifanya mikataba minji. Mikataba iyo ngana rwedi. Tsoi hacha zingara wongu totapala katushinda ta mndungele kulapo. Na mwone to bia malizo. Utori ndinda na mwone mnamuhono ulontsini. Utukomtuwa ate mzungu kutumona mafoto basi bwana mafoto basi wallah tallah no ezin to bianda sibisi ezin mduza bache bwa Komoro ebande namna ino atandi kabati haya kabati ubinadamu kabati akili kabati rugo ya ukana mdulia fanya rugo za kibinadamu kabati hata sauti uruvu na ulaba uruvu amona ndo nation zini unupia riwede unu Genève alafu ngoto uparise chui uparise kulo shari lijanga ngela nzoli ndo jifanisa na ukana chao yo Genève bo ina tia rugo wao yo pia katika ndaro shita yo Suisse Genève malani ho pia rende alafu ngoto kwa mtu ko
Ingabe hom mali kata shindo jirecheza changwa jari tawali ya rinyi. Mlisanyu wanchu hanyunyi wana mchi washonja mwe bwana ino. Machindu yao corona ija kama chakunda indutika undutizungwa ununo tsamalala uno wabeshe atata Ethiopia. Mina hamuneti hangu. Ekanyitwa Komori na mlisanyu. Basi wa Komori kajoda ile empati hatu. Amrete si achu mwadisani. Bakar joda ile si hatu karjo iwanili. Basi mana ruwanili ora baraka cha Komori ba ingeka simaka. Udoshia wa shenzi na mafava la domba. Sasa na mwangaleza hanyu iko. Nyimti. Dana rirangaleza hatu. Mjonda banumla libomala bamati ikitiro wanhu. Njonda mwanje muni watuka jama mahuna mitatati ikitiro wanhu. Ngabya jo parjo la Komori ikitiro wanhu. Ngabya jo fabo yatiwe ya amalene ikitiro wanhu. Mana mtuna da bwindi bomala bamati. Mana mtuna stehiti. Mana mtoshukulia hindi. Jetile machu ya lula ya banu kanu ya machu ya sa ya bayo. Wajwele wa mtubiseni ya wanimdo ajwa dabu ya jo plasa. Chale zwa par waporoniso. Okay, milisala mimi na kanza jeni ile bano skwalelo. Aina mnahara mujo kanza ya tese shere diaspora yun. Awia jambe kana pahari utudo la pisa. Nede ya one o warau hitwa no hibao. Ya warongo zelansi. O warau hitwa no wanga mizenti ya hatu. Nge ya jemi de wamisu. Ya tuko jambe kuja ndogo zemi fakhar. Amudemo one o waranti mwarongo zemi. Gamri ya jambe kuja nza ya ndogo zemi. Unafiki basi bwana ni za mundani ambapo unafiki basi bwana ni za mundani tabana zaliwa ile alingana nani amla yunabba nafsi Ibrahim alladhi wafa alla taziru waziratan wizra ukhra wa laysa lil insani illa ma sa'a kama ndana ndugu ketili za lingana naye kama mtauni lingana na rais ya lingana naye katile mtashunga wewe wewe lingana nani sio habari na mweneze ntie namna ziliyo ze hazifanywa wao arumeze ntie za wandu na izo zontipe ezi aeroporo nezo ngo na aeroporo wa place mbili wandu angami yakabatamvi yo zali services za kina haramu za kishenzi watu watanogo za binadamu zifanyishia usha uchwina usaramba vina ulaba urufu majindu ya aeroporo taya inde yala ya jatemba sibe ilaba si yende sayo tumachana manani mrubirwa ni mnamoto wa mafitse na mnailengenywa wanadamu matuka mwamba karna uru aeroporo hunu pakarini kwa mapesa hatu esabili ngaranzori ju emanu yanuma deputy nda ya via enda ya kaunegosia kwa aeroporo ngehuzo angeriro shengenyu wanadamu nyonu mwa aeroporo mjoreje wa aeroporo njobaba wa rakwa jarini kawamba kwa jorini na mwedema bakiwa watemfum tsano mje na mwedema bakato usha umje no tu wa mabiani ukakabasi mapesa mjoni kwa mnauni kwa hindu na mwedema na mdaje hazini ngenyu wanadamu mjoreje hazini ndo chamondisi wanifatihu ya domhadani ya mama laba mati wanyumda simdaba wamba kwa jori liba kwa jari liba sisi ngar jori je hasin emana msori je hasin hiti bo nyima chuiban namchomeri sanyo hasin basi jindo bia tukomto wani yaringa aeroporo ya husi mto wani hasin baya si jo fotere hiyo ngarjika mkana roba utolo hasin ngar jodo hore mapesa pre am joro heke usaunike mapesa ngamsinya ndike mapesa nedezana unike mapesa hangu nedezana urudi unikazize double parce que c'est le cas hadith c'est je vois si jombo kaneda ba tolo hasini ngam jodo mwere ani mapesa banyum vere mwedeza nyoma malaba mat amwezaji banyi malaba mwedeza taw mwedeza tiburani simndo yo dizo na kantari mwambiani abonge yabo marjo wanaro ikangwa 20 yeze ngungu jo rinikeza khair nuanzi 20 ya khair ngungu jo rere ya nuanzi zo shari ngungu jo mrejeza sho na mwedema linde bahanyuna watomba hanyuma warendo ajema kunzi watoka hizo arumwe magari wadozungusiwa ukangwa ndano mafeti ya CJ itona maji itona mwenje itona msomo itona mnono bazi yode alingana nani na mavekea masafari ne ndia to magari nije maganzi ngai ya tinto ngasi ndia ya watinto ndo kazi ya assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh shukran